rental vlog Mizo YouTube channel virtu te in zava in chibai vek ule vo in chu hei XUV 700 motor changkang lutuk mai review na kan nei the do na alo mong khop mai cái video mà sát te milo comment milo view tu te chunga thin lung takin lom thu ka soi boka tuna kan review po hi milo en chho sak le a in ngai dan te comment lama milo share le turin kanen ngen le che uni amala matang hian hantan le phat mai lang tina hi ta hian Mahindra logo atle naron oma chona hnuai hian camera om boka chuan asira hian a grill bolero le scorpio te ang khan a grill ti hian ron om thazei zei boka tina grill a silver ron om hian a look si ati moi ve shim shima adum vek ni se chuan anal thawanga ma ro chu ti aron silver ti ron om hian adani ti ron dang ve a tinglai hi radar ani a angte po kha nakina kan la soi fia zel tura ngai la uluk deuh khan ilo thir don ani chuan a headlight a kal nga li lang a headlight hi tinglai hi DRL ani a heten an kual deuh ra ya hei a moi khop mai a chuan a chung hi LED ani a chunga hian tia kham phei hi tinglai phei zai zai hi hei signal light ani vele thunga a headlight po aron changkang khop mai chuan a hnuaiah hian fog light to oma a fog light po hi LED vek ani a chuan a fog light a hian cornering lamp kan ti kha om bok ani chuan ake kan lo enanga ake hi 235 60 ba R18 ani a 18 inch ani a chuan alloy wheel aron om khap boka alloy wheel po moi khop mai MRF tire aron mang boka chuan disc brake ani a chuan motor danga chuan ama le ahnunga hian ama hian disc ani a motor danga chuan ahnung hi drum brake aron ni thina ama ro chu XUV 700 tuna kan mulai X7 model B ga model hian hi chuan ahnung po hei ti hian disc brake aron ni vek ti na ni chu amoi khop mai ake po aluk si ati dang sim sim chuan ta hian hei kan metanga an akong khar lu na kha ten kan pot hong don ani hei po hian a hong mai ama ro chu alwin loka chu milai chuan an hon lai hian a signal light thi a glass a side glass a hen ten ron beta hei hian ron ti moi khop mai a chuan dual tonin rong ni in aron omboka aron ti moi le zual khop mai ti hian a body aron chhoi moi to kan ni chumo rong pahni aron om hian plain pur lo deuh khan amai le chi khopui chunga som pathum atanga som panga ni a longrana hian som paruk atanga som pariat ani chuan tina hian diesel thun na kha oma diesel hi liter somruk aleng hnem khop mai diesel po chuan anung lama kan lo kal le zelanga a backlight ani a tina hi ti hian anung lampang kan lo en lenga chuan hi ta hian reverse camera oma ta hian Mahindra logo moi takha ti hian ron bok ta hi anung hon la kha ni ta a chuan hi oi par kha nia chuan hi defogger ania Hyman stop lamp an ti kha henga wi ni ta mo chuan ta hian washer om bok ta a washer hi hatinai a bal kha bala tuiron pu chok tu kha ni mai ta a chuan mi hi signal kha ni ve ta ni mo chuan hian XUV 700 ani a bet sa om ta chuan ta hian AX70 hi a model ning kha ni bok ta mo so he backlight no po hi alien thakho mai chu kan lo hong ta anung seat hi ti hian poi thon thei ta anung seat poi thon lo hian kan peng lo chinang mo poi thon lo hian tunai hi azaw zong hi 240 liter ani ta ma se anung seat kan poi thak hian kan 700 liter kan huta azaw thak mai thil han phurvel nan pon azaw thatak ani chuan ta hian achuang te tan mo safety first kita kan achung lampang kan lo ben chinanga hei a hon na hi hei ti hian te kan lemanga yan ron chuaka
te po kon kha ni mai ta a chuan a kong khar ah hian dual to ni rong kala kong khar hi ta hian up na kha ni ta up le down na mo ta thalang up le down na kha ni mai ta a silver color a po kon na mo ta lai hi hei ta hi chu dup dewa hi chu plastic bang a yang khan ta chuan ta la hian anung chu ta na kut ha chan kha hei ke mina dup ve dewa hi a ha chan kha atinom ve de do na chuan ta hian tui bottle ada na kha om bok ta a chuan ta lai hi piano finishing in aron tle ta ni asi da lo chong china asi po chuan na nuam e ang thap mai asi thi mo chuan nuam chuan space hi tilai space hi ang khalok tilai space hi azau khop maya tilai hi hei zau ta kani khap khat chuang alo oma zau tha ta kani chuan anung chong tan pon chuan anung a hian S7 ta hian pahni oma S7 heta hian type C oma charging port oma chuan ta hian phone dana ani le mai ta anung hi chuan avanu em ve ale dar po hi ron thakop maya chuan ta hian kut nga chan mo nga chan ani ta ata oki nung kut nga chan ni ta hei tana hian a thutan hian thuta tinuam em ani atok le mai a eng lo chu a thut na vel chu chuan la hian an eng le anga ta hian ai von na kha ni ta chuan ta hian thil khai na kha om bok ta a chuan ta hian kha light ta ron om bok ta a thakop mai a eng tang zana chuan tilai asi ta hian argo liver anti a ni si ta chuan ta hian thil da na te oma argo liver anti chu hi ni ta a masit achina ka ron ka her thelo khamo a masit khi ti hian anung ani chuan ta tang hian ti hian kan nem tol ti na ni chu mo ti khan chuan tuna asi anunga kala ti hian anung sit chhawna turan ta anung ber si ta kan chho chinang ti khan nei ti chho ta a ol sam khop mai ati thak le don chuan ti khan nia chuan ti khan ol sam khop mai kan te la chinang anung ber lu donin ti khan chuan alu hi har sa har sa san lo ni sit alu hi anung ber hi chong chinanga har salo chuan har salo asi nung ber hi ke ni ang fit nga le in chinga vel tan chuan har salo ani ta hian ti khan headrest om bok ta hadam de win kan chong thai don ni fit nga le in chinga in chi ru bor vel chu fit nga le ma se in chi sari in chi riat bor vel tan chuan anuam lu tuk lawanga longra na chuan ma se chuan thei thawanga ma ro chu fit nga le in chi ru bor vel tan chuan na se om lawang chuan ta hian changkang kan ti kha motor hi mo ta hian tui da na kha om le bok ta cup holder step on ta chuan ta hian 12 volt socket om bok ta phone charge na ang khamo chuan ta hian AC aro nom le bok ta a thakop mai hi AC hi ten anung ber tang po hen te ma ni om huna alo control ve zel the ni akong khar atuk ver hi chu alien lutuk lawa maro chu sabom bo ma khania di clip thei big low ani emo chuan seat belt hi asani na ron omboka anunga hian mi pani chu nuam takena chuan thei don ani headroom chu ma se headroom hi om lutuk lawa claim chuan anhiam deule ka ma se fit nga le in chinga borwell kan chuan mo har salo chuan amalama kan le ang tu na chuan amalama ti hian akan lo lu do nga akong khar hi akon ol sam na chu ngai kan meta chuan tia pot chuak kha ni mai ta chuan ta hian lo ho hi lai hi chu ada thalang up le down na vel kha ni mai ta alok lo na mo ti vel khan ta chuan kalai hian a side glass adjust na ni ta ti kum le ti chua ti du vel khan dual to ni na rong kal ta chuan hei lai hi avar adu mani ta chuan ta hian signal light om bok ta ni asenin chuan ta hian tui botol dana kha om bok ta piano finishing in rong ka ta hen ti moi khop mai chuan ti lai silver om po hian
look chu ti dang ve khop mai chuan ta hian Twitter mi suppose hi ta hian Twitter ron om boka sound system hi a chhelo khopang chuan ta hian hi asit ho asit adjust na kha ni ta antinan pakhat khan adu tokin lo adjust ta se wana hian taka midangin lo khalta se asit lo ti dang lamta se kata khan wana khana danga asit kha adu ang taka adjust kha diktakin adjust sang thlap kha na chuang thei mai don ta ni hong le chin nga changkang na deuh chu in lo endon ni chuan ti hian asit hi hei amai na tol che thei ta ni amain alu ol sam le achu ol sam na ning chumo chuan ka chu china gan hei amai na ron che le tel ta ni alu le chua kha ti kha na nuam em ta ni chuan heng ho chu usayan meron shil fianga tilai achunga thil om zong le achang kan zia email ta ka chu meron shil don na ni chuan nga hian amres ombok ta tin na hi tian ati ya khal hi ti nuam amres ke da kudana hian plan motor khali ti nuam du khop mai asit po hi chuan nuam khop mai kan bet khap mai asit a hian ni chuan nuam chuan na hian storage box ombok ta chabi hi chu pa nga yang kha ni mai Mahindra ho chabi yang khamo Mahindra chabi hi adang lu tuk lo bolero changa XUV 700 thleng hian a inang deuh pu ani a chabi si nge nyang a chabi logo om dan hi mo a housing hi adang vak lo chuan ta hian music system ti vel mo ani hi on ta hian hei space om ta hi wireless charging en lo na phone a hrui tel lo charge na ani ta mo bika athat na thren ka chu level 2 edas kharon mangta baka zinmi te hetiang longnan thang ta na that na chu motor danga omwak lo hemi driver attention level kan ti hi aron king tel hi tha ta ni te kin dan zana longrana te mo kan tlan ta a gear kan thak dan na changte a brake kan ra dan tlang te le a steering kan von dan te khatinga tang khanin sensor khana ron manta hemi a level a hi kan hunga khu aron tlak niama lowa ron tlak nim khu chuanin mi ti harturin driver ti hartu khan ti meng kha steering atang hian vibration hi mi hiron pe fak mai ni khami ni wang tak khanin enge amot a safety features ani ta amotor hi din nge ngai ta kan dinga kanin amotor chua lock minute som talamo lokadin kha angai ta ni kha a safety features pakhat ve na baka athalle na chu highway vela te kan tlanta auto booster headlamp kan tita chu kongi la te 80 km/h kan tlan kha chuanin a headlight pe lama hianin inge a headlight kha aron en bel le ta ni chu kha athat vele na ani bokta le auto dimming light kan ti te khateng kha ron kengtil ta khami chu kan motor hi kan opposite zone in ron tlanta khami kha kan vat to amiron a driver te hei tun motor a chu vat chun lo khanin I automatic khanin lobby ma khana in ta tamei bokta khatiang no system te kharong kengtil ta choi heta po hian inge a motora te sang hi chu inge a kilometer average a man zate le khami ecosen sentinge a motor kan encol dan ti ho zong khata tang display tang hi na en thei veka mileage te khatiang no chuan navigation kan ti te khatiang ho no kha en na khani deuh ani deuh mai chuanin hemi hi a sound system a hianin Sony hi ron pangta hei hi Android Auto oma Apple CarPlay te khatiang ho no khati khana om vek bokta chuanin enge Alexa voice command kan ti ron kengtel boka ma se hemi motora ta khi chuanin athara la ni wang hianin kan la install chi lawa voice command mangkhan AC te sunroof te kongkhar te khating zong kha hon thei vek bokta ni
chuanin Adrenox Connect kan ti po hi rong king tilta application app sa om ta phone atangkan a motor kha akal na chinte akong khara in hong em ti te khatin zong kha I phone atangkan I en thei vek bok sunroof hi skyni chuan sky roof kan ti deuh khera motor hemi XUV bi ka hi chuanin lian pol takani hei po hi voice comment mang vekin na hon thei vek boka thui thế vậy liền trán ya khá là xin lỗi one touch hay là mấy ta đó hei hi chu kong khar hona alai kong khar kan hon chi kan alai thi ron eng ang kaning lo chuan alai on the vel khan ni mai ta hi chu emergency call hi shade shoulder sunglass ta na light ho on automatic climate control kan ti ta ni keima driver side le co-driver side hi temperature hi du danin kan adjust he ve ta tekin dan hi ti ona I her khachun AC top kha kalanga avai na kalvek lai ko I passenger te khan lo vot lo tin lo du lum deuh ta se hi zuve a zu met ve me nga ti khan a temperature kha hei a du dan khan ti khan adjust he ta anin 20 da line ke chuan lo ka da dei ta ni ti khan kan ke ma ni du ang khan temperature zong ha kan adjust he vek bok kan adjust he vek ka hei hi a fan up na le down na ni me ta heng ho hi chu amo tho mani incentive du na zone da na ho khan ni me ya heng ho hi chu ni wireless charging te khating no kha om pok ta chun hi ta tang po hianin hi a volume pek na le hemi sound system control na khan ya ta tang pon du chuanin steering a tang po hi na control na om vek bok ta sound system a hianin Sony ron phang ta 12 speaker ani ta ari po hi pa ngai viau maya he chu a inbuilt a shrim hi tha a du thu sa mani wa bel khera ngai to lawa dang chuanin airbag hi pasari arong king tel ta driver tanin ni airbag arong king tel bokani ole a go clearance hi ARS certified anin 200 mm anita chuanin asay zong hi a fit zong chuanin fit som pangale inches li ani thunga a hlai zong hi side glass atanga ti apar ve hianin fit du le inches ni ta a khup hi chuanin fit nga le inches ye tania a san zong hi chu fit nga le inches sari ani chu a engine a hianin chini ron omta petrol le diesel engine ani ta diesel a hianin M-Hawk engine na ron manga 2.2 liters sanita a BA tapo khan ator po hi automatic le manual ang lawa automatic a here 450 newton meter of torque ron ta manual a hian 420 ron di thung ta so a BHP hi diesel a hianin 185 BHP nia a chak thok hat le petrol hianin 200 BHP ron mangthung ta a cc hi 2 liters ron ni thunga a torque hi 380 newton meter of torque ron mang chuanin petrol hian M stallion engine ron mangthung ta lo na du tampo a har salem lo ta sarkar na thokemo na thok lo tampo kan buai pui thei veka tie up kan nga Mahindra Finance ti te chola Indazin SBI ti ate hen kan pe thei vek bokta ni a down payment po civil score zilte na ni ve thinta civil score that pe chun down payment hiam te pona theita so a EMI po hi a down payment na zir khan adang lam ve zel ta ni te khin nanin bolero bi ka te chun nuai ni singa nuai ni down payment te pona theita kumsari chung khanin singkhat sanga atanga singkhat sang ria chhobor tin an rul ta hemi bi ka hi chuanin a down payment a hianin nuai li singa taga nuai nga borvel angai ta
khami ni chuanin thatinin kum nga chung khanin sing hi sang hi tangin sing hi sang por chovelan rule ole khati zong kha voina XUV 700 kan review belchen na kan nei thei te chu ni a clear tu te in beng var pha ve nge kan ringa motor chungchang leidu chungchang ti velte lon na lakte kha thil har salu tuk ani lo mela chu chu in motor leidu te in omani chon phone number ka da hian biak englai bo biak thei ani test drive du tan khan omnam aizol area bi ka ni ta se khodang kha chu abol thak deuh hleka nga maro chu aizol bi ka kha chuan test drive du tan khan in huna khan ron pan chil thei cheu ni ti kha kan jep tel le ta se ti zong kha voina tan tun video ta na kan ti chwa thei chu ni se ole khati zong kha ni don se next video chuan comment section na tang kalau enanga review tur min du kha kan review don ya Mahindra company big ni se khati zong kha ni se in zawa in clear tu te in chunga lom tu ka so ye